Mbok Mbok. Mai makan mbok ye. Waselek beluk berlede kan itu Mbok. Iya, waselena. Mage. Anu Jimbo Milo ni kisi wene. Wene Mbok, wene. Mage cara lagi pakai ma pendek na. Agak pakai Andri masih sekolah. Ais ji ambo. Fak bene nih kisi, fak bene nih. Ah, weh muhen rasa tau ngaki ko. Joko boleh jual melingkat tole si buku. Cocok nih, Joka kan melingkit tole. Nampak Joka mak duta toh? Dek, nampak ujut-ujut teh muafi. Ayo tadi macam meruasang. Ngilo ni mak bene. Tapi masuk tidak ada panainya mbok. Hei, aja mau masarna. Engke janda wisang. Anggota indokmu. Mau cantik, mau lolo tofa. Sik di tofa anaknya. 20 minggu juta nasang kalau event reka nih. Hai, de tombok. Candriku bisa di melo ku bene. Hai, anak muda iya. Selamat balik nak. Salam agam mbok. Melo kilo madu tangaki candriku. Dek, selamat engkan rik barumu nak. Atampu memang indo. Dek, ambokmu melo pu bener janda. Halo Dilan, di mana Ki ini? Di rumah aja. Apa mau bikin? Lagi tidur ja. Kenapa Dede, segitunya mamo. Nggak kangen kokak sama saya? Dede. Rindu itu berat. Cukup badanmu saja yang berat. Cukup tahu mak, putus pergi. Padahal malam Jumat ini. Tunggu nak. Look at the top of it.